अस्सलाम वालेकुम ಸಾನ್ಸ್ತೆಕ್ ಸಾಳಿಸ್ ಪಸ್ವನಾಹರು ರಮ್ಲೋಮ್ ಹೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಂತತಕ ಬೆಹೆ ಉಜಾರೆಂ ಬಾವಾ ಕೀರಿತ್ ಕುರುವಾನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಬ್ಯಾವರೆನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ ಮುಬಾರಕ್ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಕುರಿಂ ಮಿ ಮುಬಾರಕ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಹಮಜೀಫಾವಾಗೆ ದಣ್ಣವಾಲಾನ ಮುಬಾರಕ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಬ್ಯಾವರಿನ್ ಕಿಯೊಮ ಹಮಜೀಫಾವಾ ಲಿಸ್ಟ್ ತರುತಿಬುಂ ಕೊಮ್ಮೆರೆಯಕುಸ್ ನುವಗಡಿ ತಿರಿಹುಂ ಎಗಾರಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ವಂದೆ ಬ್ಯಾವರಿಯಾಗ ಫುರ್ತಮ್ ಸುವಾಲಕಿ ಇಖ್ತಿಯಾರಿ ಸುವಾಲೆ ಫುರ್ತಮ್ ಸುವಾಲ್ ಹಿಮೆನನಿ ಫುರ್ತಮ ಫಂಡರ ಫೋಟೋ ದೆನ್ ದೇವಣ ಸುವಾಲ್ ಮಿ ಅಳುಮೆ ನಗಾ ಫಿನ್ನಾನಿ ಫಹು ಫಣರ ಫೋತು ಏಯ್ ಅನೆ ದೇವನ ಸುವಾಲ್ ಮಿ ಹಿಮೆನಿ ಫವಣಿ ಗುರುವತ್ಲಾಗೆ ನಗಾ ಸುವಾಲೆ ಇದಾರಿ ಮೇಜುಂ ಮಿ ಎ ಬ್ಯಾವರಿಕ ಗೋವಾಲುಮುಂ ಸ್ಟೇಜಂ ಅರಾವಡಾಗೆಂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತಿಗ ಬ್ಯಾವರಿಯ ಕಿಯೋಮ ಹಮಜೀಫಾವ ಗೊಂಡಿಗಿ ಶಿನುಮ ಫಹು ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಇಜುನೆಯ ಏಕು ಫುರತಮ ಸುವಾಲುಂ ಕಿಯವಂ ಫಶಾನಿ ಮಿ ಸುವಾಲ್ ನಿಮ್ಮಲಾನಿ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಮೇಜುಂ ರಂಗಬಿಲ್ ಜೆಹಮುಂ ಏಫಹು ದೇವನ ಸುವಾಲ ಫಂಡಿಯಾರುಂಗೆ ಇಜುನೆಯ ಕಿಯವಂ ಫಶಾನಿ ಗೆತ ಮಿ ಹಿಸಾಬುಂ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾವರಿಯಾಗೆಂ ಮೆ ಅಳುಮೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನೆ ಮೆ ಫುರತಮ ರೇ ನಿಮ್ಮಲ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳುಮೆ ಫಶಾನ ಗೆತ ಮಿರೆಗ್ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾವರಿಯಕಿ ಶಿಫಾಜಾ ನೈಮ್ ಧರ್ಮವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿ ಕಿಯವಾಣಿ ಅನೆ ಅಂಫಾಲ್ ಸೂರತುಗೆ ಎವ್ವನಾಯತುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಹತರ್ವನಾಯತ ಹಮೆ ebba fili tanare honani matiga ade inge dol bane ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ದೇವನ ಸುವಾಲಕಿ ಸೂರತುಲ್ ಕಲಂಗೆ ಸತಾರವಣ ಆಯತು ಎತ್ತಿರಿಸ್ವನಾಯತ بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون صدق الله العظيم. දැන් කියවනේ ආයිෂත් අලි දීදී ධර්මවන්ත ස්කූල්. කියවනේ බගරා සූරතුගේ හවන ආයතුන් කෙෂගෙන් දිහවන ආයත හැම أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. දෙවන සුවල بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. صدق الله العظيم. Thank you Mani Aishat Muhammad Manik, Dharmavanta School.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. දෙවන සුවාලකි සූරතු සෝෆාත්ගේ සතේක තිරිස්වමනාය. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. صدق الله العظيم. ದೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಶಿಫಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಧರ್ಮವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ರಾ ಸೂರತುಗೆ ಫುರಿತಮಾಯತ್ತು ಫೆಶಿಗೆಂ ಹತರುವನಾಯತು. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي بارك